teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Yuk ikut Habibi tuh. Yuk teman-teman, cari di sini teman-teman. Wow, di sini ada apa ya? Teman-teman, wow di sini ada Upin Ipin ada Upin teman-teman. Wow. Kok Ipinnya nggak ada teman-teman? Kita cari sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, wow di sini ada topeng bulat sama topeng ondel-ondel Betawi teman-teman. Wow, yang cewek teman-teman, ondel-ondelnya teman-teman. Kita cari sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya? Wow, di sini ada apa ya teman-teman? Wow, di sini ada boneka boba teman-teman. Wow, ini yang gede ada yang sedang ada yang kecil ya teman-teman. Nih aku tahu ini yang sedang nih teman-teman. Wow, kita cari lagi teman-teman. Wow, ada apa ya? Wow, di sini ada Bustaya teman-teman. Wow, ada kucing teman-teman. Wah, gangguin aja kucingnya ya teman-teman. Mau ikut mencari sama Habibi teman-teman. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, di sini ada Bustaya teman-teman. Wow, warna biru sama hijau. Tuh teman-teman. Sama ada apa lagi ya teman-teman? Wow, ada apa lagi ya tadi? Di sini ada ini nih teman-teman, warna merah sama kuning teman-teman. Wow, kita ambil, kita taruh sini teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya? Wah, sini ada apa ya? Di sini ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada ondel-ondel Betawi sama Marsa teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wow, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di tonton dan di like ya teman-teman. Dadah.